Eski evler, kuyular ve çokraklar. Bunun episi Bahçesaray rayonunda yerleşken Bağatır köyünde saklanıp kalmakta. Ve aynı bu yerde bugün köydeşler kuruşevleri geçirilmekte. Каждый год в начале августа это село словно оживает. Здесь у старинной мечети собираются уроженцы и потомки сразу 3 сел – Махульдур, Татаросман и Багатыр. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Старинные дома до сих пор стоят на узких улочках села Багатыр, словно рассказывая о жизни его обитателей до трагических событий депортации. Сегодня эти постройки – носители памяти о тех, кто родился и жил здесь. В этом доме неподалеку от мечети жили родители Селиме Умеровой. Bağatır köyünde meni anam doğan. Anamның babası Mehmet. Onu herkes Afuz ağa dep çağırgan, çünkü afuzluk etken. Mına bu camide okar babam imamlık yapkan. Evleri mına bu sokakның yukarında, tap sol tarafta sonki ev olgan. Son anam evlenip Mahuldur köyüne düşken. Seyitnafe Ahmet degen yaş oğlanға bargan. Onu babası da o Mahuldur köyün imamı olgan. Son baya vaqtanda yaşagan son qaytып bu köyden ev alalar. Ular çalışaydı, tütüncülükte, tütün saçaydılar, qıraydılar, demet tizeydiler. Son bakçacılık olgan. Babamlar mahsul jiyip, arabalarga yüklep, bu yerden tap çöl taraflarga barıp, onu boğdayga dengiştirip kele ekenler. Sürgünlük faciası olganda bir haç kun evvelsi babamны Turdarmiyaga alıp keteler. Anam hala 4 balanın 3 tanesi büyük, bir tanesi yan doğan soyu. Ketken vaxtı kichkene bala 40 günlük olgan, o öyle. Bular barıp çıkalar Özbekistan'a. İş yok, aş yok. Ottanım neden bir şikanete eken anam, no balar şişip kalganda mına ölecekler. O konu sabahsı babam kaytıp geliyor. 6 aydan son. Babam abli neme plotnik edi, kolesnik edi, işte öyle gerekli zenat olgan için onu işe alalar da, aman işe alıp payok verip başlaylar. O balların canın öyle babam kutara. Her sefer kelsen de o kadar bana bu sıcaklık beri hem abli bir acınıklı olama. Bu anamların, babamların yaşagan toprağı biz hep bir uların nesilleri olganımız için bizim tartamında kemege, görmege, uların duyguların özümüzde kaldırmağa. Тех, кто родился в этих местах, до депортации с каждым годом на встрече односельчан становится все меньше. Одна из них – Ленара Джипарова, которая была выслана из Крыма 4-летним ребенком. Мен doğdum Mahuldur köyüne, Umal'de bu Kuybışev rayonuydu. Babam çoban idi. Anam Umal'de bu tütün saçılgan yerlerde çalışıp yürgenler. Xorantamız balaban, 9 bala. Bir tane ağam 15 yaşında cenkке kaçıp kete. Ana o cenkten kaçıp ketken son bizge bezvesti пропавший dep kele barıp düşemiz Mırza çölge. Mektep direktori bizin acıp bir neme klas bergen edi. Menden son bir Enver degen oğlançıq 43 balası ölgen edi. Mında bu yerlerge kelgende, tuğan yerleringizge kelgende ne duyasınız? Onu aytma balaçı. Koz yaşı diyeceksin de. Koz yaşı. Evet, yaşaganımız, mında özkenimiz diyeceksin. Ben Tatarosman köyünde. Babam cenkte gayip oldu. Ben 3 aylık olganda cenkке gitti. Bir daha kayıp gelmedi. Anam 5 bağdan sürgün oldu. Mariska askerge. Getirip baraklarga töktüler bizim. Ben vakitte 3 yaşındaydım. Daha yıkaydı bütün rабочийлер. 12 yaşında bağı var, 10 yaşında bağı var. Çalışaydı hepsi. Ben 9 yaşında olganda çurka parlar edim. Gazı generatorlu traktörler. Biz tırıştık kayıp gelmeye bağlar. Mında bir hafta ularım toylarımda geçsin, torunlarımda olsun deyip.
Депортация стала трагедией, затронувшей каждую крымско-татарскую семью, каждое сердце. Люди были вынуждены покинуть свои дома, разорвать глубокую связь с родной землей. Долгие годы на чужбине они хранили в своих сердцах любовь к родным местам, передавая ее своим детям и внукам. Бағатыр койында менің битам доған еді. Мұнда еві де бар, екі қатлы балабан ев. Олар еді бала еділер. Битачығым яш енді Махулдурге ақайға чықа. Рахметлі қарбабам деміржі еді Махулдур койының, анда ұстаханесі тұра еді. Мен, мисал, бұйық бір не алам, күч алам бұл нелерден. Менің рухым көтерілі, мен юрек алам бұл шелерден. Чүнки бұл бір ташы, бір соқағы, бір еві bizim рухымыз синген. Ve elbette ecdatlarımızın unutmağa olmaydığıl de yasaktır. Bu bizim topraklarımız. Bu koyda meni anam doğdu, Anife anam 1918 senesi. Bütün men bita qarbabalarım mında doğan, mında yaşagan, bu sokaklarda yürgenler, dağdan yürüp, Aypetir'den düşüp tap Yaltağa şiy satmağa bara ekenler. Hem korkmaydık diye, özümüzün sokakçıyımız var edi, Aypetir'den özümüzün yürgen sokağımız var edi. Doğan yeri özün toprağın, özün vatanın pek güzel manzarası, dağlar, havası, yeşillik. Ana pek güzel, pek dülber. Meni babam rahmetli bu koydan көчіргенде 13 yaşında ekan. Biz mында qaytib kelgan so'ng Qrimga er yıl keldik, bir-iki kere. O mында дағлардың içinde вот этот родник, который здесь течет, он знал начало этих родников и постоянно у ерлерін темізлейді. Она откуда билась из-под земли вода. Это земля наших дедов и прадедов, поэтому мы приезжаем. Весь род наш был здесь до выселения. Мен мында келгенде bizim devletimiz için о судьбе нашего народа начинаешь думать. Начинаешь радоваться тому, что мы вот так собираемся, обмениваемся новостями, эмоциями и вспоминаем о том, что мы все родом отсюда. И, естественно, исключительная природа. Мы не раз забирались на гору Бойко. Арасыны қаттырмақ, қабилештірмек мақсатмен бөлерлерге келеміз, көрушеміз, ақрабаларымызны, сойларымызны көреміз, танышамыз, belki yangi tanışlarını tapamız bu sebepten. Bu taraflarımdan Bitam'ın kart babası İsmail Efendi, o Mahuldur'un mektep müdürü edi ve Batır, Tatar Osman ve Mahuldur koyunun, 3 koyunun mollası edi. Onun da balları bütün nesili ocalar edi. Bu köylerde ocalık etediler. Выходцы из этих сел в самых трудных условиях смогли сохранить свою идентичность и любовь к родной земле. Сегодня их память оживает в сердцах детей и внуков, которые, собравшись у подножья горы Бойко, делятся своими историями и воспоминаниями.